ngasi numida waram phongkiba tongan manipuri sifungsingdigi maruebi ipausing myamna thamjagi ahanbada kangleipaki maira news to lokosaraga myamna thamjagi manipur si india gi sports ki capital amani haibase akhoi punamagna yanarba wafamni sports activity asi school gi level gi hoduna higher education gi level phawbad marueba masal am oina yawhanbe changi chancellor tirupati rao physical activity amadi sports activity yaudana holistic education ama purakpo hoitokte manipur si india gi sports capital amani haibase akhoi punamagna yanaraba wafamni asiguma maramasi laibana international conference asi manipur university da pangthokpani haina manipur university gi chancellor professor p tirupati rao na phongdokre wafamasi north east council nec na sponsor tawduna manipur university gi department of physical education and sports sciences na sinduna ngasidagi hauna tha asigi kungatruk phawba sathagadaba international conference ngasi hawdokpagi thoramda wa ngangladuna phongdokibani ngasi hawdokpagi thoram aduna manipur university gi vice chancellor professor l lokendra siri aniruddha devi sports university gi vice chancellor JP Burma amadi Manipur University gi School of Education amadi Department of Physical Education gi Head of Department Professor T Inawina mathangsina chief guest president amadi guest of honor oina saruyaki Manipur University gi Centenary Hall pangthokpa thoramaduga mari lainana MU gi Chancellor Professor P Tirupati Rao na hai makhatana hai sports activity is school gi level gi hoduna higher education gi level phawbad marueba masal ama oina yauhan basangi ngasi school college singi mairoi singna sports activity da kaya thawai lupsindribasi thadokpa matamoire ngasi ri university amagi magun lepagi miyeng asi well being haiba asi lehenbada physical education amadi sports activity maruiba saunalai sports activity asi mainstream na pukhatpa mathautai loinana traditional games sing promote tawbasangi haina ma anu makhatana phongdoki thauram aduga mari lainana manipur university gi bc professor l lokendran hai kumja english sing ani ga mapana manipur university as a central university olakpa matamna physical education department asi lingkhat khibani department asi gi marueba si policy maker na khangmana department asi university asi gi marueba department ama oina lingkhala khibani University asina physical education and sports activity asi akhanaba miyeng thamli National Education Policy 2022 asi Manipur University gi undergraduate program singda satliba academic section asidagi introduce tawba hore ngasidagi hawgodoriba conference asina kanaba kya piragani haina makhataki ngasigi tharamadura conference asigi mari leinaba souvenir amadi conference asigi campaign tawraba seminar paper gi lairik amasu putoki international amadi national gi thakta maming lairaba expert kiana speaker oiduna numit uhumni sumna sathagadoriba international conference asida expert singna paper kya puthokpuga loinana mairoi singa interaction su tawnagani hairi hensu pawsna makhatana phongdorakli atopa pawmana Zeribam gi nupi sing khakta gi amakakta ngairaba kasturba high school oza gi award pa kya laibadagi mahiroi sing mapung fana lairik tamba phangdana laire mahiroi lufmari Zeribam district ki oina nupi sing tagi oiba amata ngairaba mai tampam oiriba Zeribam Babupara liba Kasturaba high school gi hausi oiriba phibamasi Manipur gi mahiroi lufmari MSU MSF Desam KSA na tatuna hakhengna yengsinbada oza kya award pa lairamdagi mairoi singna mapung fana lairik tamba phangdre haba khangmangam le hari mairoi lufmari sina Kasturba high school asigi phibam yengsiluraba matungna paumi singi mifama mas pangduki mifama dra Desam district council Zeribam gi president L Bilaksnan hai ngasi yengsin khongsa chatpa school asigi award poza kya thengnare maru oina English mathematics MIL mitai mek hairiba sing asigi manungda mitai mek hairiba subject asi anek poza thamduna lairik taklamba thengnare loinana English subject asigi oza lairamda badusu hauzik sai asigi mek kunga tareta Directorate of Education S Manipur gi Director L Nandakumar Singhana transfer order thokraba matung ngasi phawba mohot thabiraktabana maram oiraga mairoi singna mai mapung phana tamba phangdana laidi hairi mana paumi singda makhatana phongdokhibadi
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 23ꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯃꯥꯁꯇꯔꯅ ZEO ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦ ꯔꯇꯟ, ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯂꯥꯀꯥꯁ, ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯑꯁꯧꯅꯆꯤꯡꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯝꯁ ꯅꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ RNAN ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 10ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯀꯧꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯖꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯔꯤꯝꯁ ꯅꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ RNAN ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ RNANꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯁꯅꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯁꯥꯟꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯐꯪꯂꯝꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯂꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ꯫ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ꯫ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜ, ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ꯫ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯅꯤ MSPCL, MSPDCL ꯑꯃꯁꯨꯡ EDM ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁ ꯃꯤꯌꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯨꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ 13 ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯑꯋꯥꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 13 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯖꯔꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯂꯤ ꯅꯣꯠ ꯅꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯗꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯎꯔꯨꯞ, ꯈꯥꯡꯇꯛ, ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯒ, ꯖꯂꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯂꯤ ꯅꯣꯠ ꯆꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯎꯔꯨꯞ ꯈꯥꯡꯇꯞꯇꯒꯤ ꯇꯥꯁꯂꯤꯃꯥ ꯆꯍꯤ 25, ꯁꯕꯤꯔ ꯑꯂꯤ, ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯗꯒꯤ ꯎꯃꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯎꯔꯨꯞ ꯂꯩꯇꯥꯟ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯕꯣꯏꯆꯥ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯎꯔꯨꯞ ꯈꯥꯡꯇꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯁꯂꯤꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯗ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 60 ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯀꯦꯞ 5, WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ 3,960, ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯕꯥꯏꯜ ꯄꯦꯀꯦꯠ 3, ꯂꯨꯄꯥ 500ꯒꯤ ꯖꯂꯤ ꯅꯣꯠ ꯕꯟꯗꯜ 13, ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯧꯀꯣꯟꯗꯒꯤ ꯕꯣꯏꯆꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ SP ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃ, ꯍꯤꯔꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯀꯦꯞ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯖꯂꯤ ꯅꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯂꯤꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯎꯃꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯖꯂꯤ ꯅꯣꯠ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ
blanket piduna ikai khumnakre Indian Red Cross Society Jiribam branch ki thaumisingna Jeribam Municipal Council na kon mafam singbu matam pumbuda taru tanana thamna bu honabada asabu thaudang lawriba Jeribam Municipal gi sinmi singna pungning thogat poina Red Cross ki maikedi gi blanket amamong khudol tawdun ikai khumna botkre ngasi gi thawramaduda Jeribam Municipal Council gi Executive Officer Moirangtem Surjit kalunana official kya yakhi Panbayabade Jeribam Municipal Council na kon ba mafam singasi missing lising kunga ki makhada leba North East ki mafam sing taru tanana thamnaba sangdamnaba swas subsection 2020 dasu Cleanliness City in North East Zone swas subsection 2021 na Cleanliness City in North East Zone below 25,000 population category Earth Garbage Free City GFC 1 star in Manipur amadi First open defecation free plus town in Manipur haidiba manasing si Jeribam Municipal Council na phangkhrabani hain spokes na phongdorakli amaromdana isa gi haurak phambu lotsinduna thamlaga mapu saningbagi wakalon thadokpiraga ingna sikna laiminabana pharoidra MNA haukiba August kunda pangthokiba Manipur gi lona nipan suba schedule da sankiba thauranga mari lainana wa ngangbada Manipur gi Chief Minister N Berena phongdokiba wafam singbudi Maitai National Assembly Head Office Khurai Lamlong Kaithiel gi President Khumoncha Ibosana Press tholakpa sirol amana thagatpa phongdorakli loinana hauju oiriba Manipur gi phiba masita isa gi horak phambu losinduna thamlaga mapu saningbagi wakulon thadokpiraga ingna sikna Laiminanaba sinbana pharoidra haibasu Manipur miyam gi mafamna thamlakli serol asin hai mamang kakta pankhiba Manipur lenga ki Chief Minister amatana phongdoklamdaba wafam singbu Chief Minister Berena phongdoktuna asengba asumba kya miyang gi mamangna thambikhiba adubu thakatba phongdorakli loinana Maitai National Assembly gi maikedi gi lebak miyang gi mafamda wafam khrasu thamlakli madudi kumja English nga magasamapan nifuga mapanda Manipur India tinkiba matang aduga kumjai English nga masamapan humdragani thuida Manipur statehood phangkibagi matang pajarubud leibaki akhangai singi mafamda thamlaklibadi hauji Manipur miyam karamba maikaida onduna satlibage khantabiyu aikhoina migi hida tonglaga satlabadi thongningba panthungda thungbadi oithokte maramasidagi yelhomi asengba yek taret ki salaisa singdi pak saroba malemgi ipak thakta ipa epusingna thambiramba hiyang hiren tongduna satlibana nongmada aikhoina thungningba panthungda thungba soiphade maramasidagi mapuni haina chakthokna makhau pongna lawba ngamlaktabasi kari maramgi ngamlaktribano haiba thidokpa mathau tadribra haidi maramasidagi mitopna yumbududa ngahak laitana karem kathainabagi Mawong matawdu lamdam sida khunda minariba phurupcha khudimang nasu tawredabani aduga amana isai gi horak phambu losinduna thamlaga mapu saningbagi wakhalon thadokpiraga ingna sikna laiminana sinbana pharoidra haibo wafamsu Manipur miyamna thamlakli makha satharak poina ngasi state sigoriba COVID-19 update miyamna thamjage ngasi goriba positivity rate si 2.5% ni ngasi apun boina miyoi taragamari nauna COVID-19 na positive oiba thengnarakre miyoi amana positive oiba laikidre apun boina miyoi songaga yangkhai na ngasi nauna COVID test tawki ngasi nauna COVID-19 na positive oiba thengnarakhraba miyoi taragamari asi Sandel dagi ani Chusampur dagi manga Imphal East dagi ama Imphal West dagi ama Kaksing dagi ama Kangpokpi dagi ama Senapati dagi ama Thobal dagi ama Urkhul dagi ama punna miyoi taragamari ngasi nauna COVID-19 na positive oihibagi report fange duga laikhidraba miyoi amasina Imphal East dagi ni haina su ngasi status update on COVID-19 na su claim tawri makasa tharak poina pandam pauksi dige topama ruiba paukhra muk mayamna thamjage lusilak poina atopama ruiba paukhra laingang na miyam ihul khangna mitai maitai bu ST list yahonana bu honagadabani STDCM STDCM na Khongjang pareng ama laothoklakli Manipur lengang na miyam ihul ama democratic approach bu ikai khumna bu loinana thinthadana thabak paikhatpiduna yelhomi mitai maitai bu ST list yahonana bu honagadabani haina scheduled tribe demand committee Manipur STDCM gi maikedi ki phongdorakli thamaiban Honthok hanbi sanglenda leiba STDCM gi office ta pangthok paw gi mifam amada committee general secretary ke Gojendran hai committee sina hawkiba July gi saisat kun amasung tha sigi anida mathang sina thadokiba press release ani gi khuthangda Manipur laingak ta yelho
फुरुप मितई मैतईबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा एसटी लिस्ट यौहननबा पंदुना लाइरिब थबकसिंग पैखटपिदुना अथुबदा लिस्ट असिदा चलननबु होनबिनबा अमुवाना निंगसिंगबग लोइनना ताक्सिनखि अकोनबा थासिगी अनिगी प्रेस रिलीज अदुदा करिगुंबा मणिपुर लेंगना पैखटफम थोकपा खोंगथांग अमता पैखटपिद्रबदी मखा खोंजंग संसिंगनी संसिंगदब खोंजंगी मतंग थासिगी तरागी मतुंगदा लेपाक मियामना फुंगदोकनी खंगनखि असुमना हौखिबना हौजिक फावबु मणिपुर लेंगाकी मेकेरिगी लौखटफम थोकपा खोंगथांग अमता लौखटपगी ममी उद्रबना मखा खोंजंग संगसिलगनी मरम अदुना लाक्लिबा ऑगस्ट 23 इराई नुमितिगी वकत मिफमगी खोंजंग संगसिनबा हौरगनी अहौबदा STDCM की एग्जीक्यूटिव कमिटी ने लुसिंगदुना थासगी 23 अमसुंग 29 कैसामपार अमसुंग थांगमैबंदा मथंगसिना अयुक पुंग 13 मखाइदगी हौरगा नुंगथिल पुंग 2 मखाइ फावबो वकत मिफम फमगनी मसिगी मथक् इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट की मफमसिंगदा लाउड स्पीकर सिजनदुना स्ट्रीट कॉर्नर की कैंपेन जो सथगनी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की परमिट पेबियु हाइना मरी लेनब डीसी सिंग से थाखरे याम थुना परमिट पेबिरगनी थाजे हाखि कमिटीना पीसफुल ओइब डेमोक्रेटिक अप्रोच थाजे इंडिया सि मलेम ख्वाइदगी मसिंग याम डेमोक्रेसी सत्प लेबा अमनी हाइना सखोक्सरिबनी STDCM ना हौजिक फावबा पीसफुल ओइब डेमोक्रेटिक ओइब मोंग मणिपुर लेंगाक तंगनदुना लैरिबनी अदुबो लेबक थिबदी मणिपुर लेंगाना डेमोक्रेटिक अप्रोच पु थवइबिद्रबरा अमदी वायोलेंस ओइबा पाम्बैबुना हेन लुमना लौबरा हाइना हंगदबा ngamdre हाइकेनसु पावक्सना फोंदोरक्ली अतोपा पावमदना पीबा सकौब थोरम मियामना थाजबिगनो उकल हनक मरक पीबा सकौबा हाइबा थोरम अमा लमदम मसिदा कन सथनरक्लिबा सिगी मियामना थाजबिदनाबा उमंगलाई कनबा अपुनबा लुक उकलना अपील तरक्ली उकलगी सिरोल अमना हाइ सोशल मीडिया फेसबुक न सिंगबदा हिरम सिगी मतंग अरानबो वाफम क्या संदोक्तुना मियामु सरंग खोयरांगना हलिबसिंग असि उकलना लाइना लौदे लैपाकी ओइबा लैथौ तिनथौ सिंग अमदी सिंगु लैपाउन सिंगबसिंगदसु असिगुमा मियामना लाना संदोक्लिबो वाफम सिंग सिगी मतंगना थोइदोंना पनखिबा लैथि अदुबो खुनाइ सिगी ओइबा लैथौ तिनथौ नत्रगना लैथौ ओइबा वारी वाखोंग सिंग लैरिबा थाजनबिसिंग असि नेतुना पुनबो होनबा थवोंग अमदा असिगुमा अरान तोंगा क्या संदोरक्तुना खुनाइगी थाजनबिसिंग हेहेक खोंगोइनबगी थवोंग क्या लेप्तना सथनरक्ली मसिन मियामगी मफमदा सारांगनब नुंगनांगबा क्या पोगहनबदा नतना सेल थुंगी अचौबा अमांगबा मसु हली मैरा कटलु लै अंगांग कटलु फिराल कटलु अथुमहाव कटलु लफुना सकौबा सरेंगना सकौबा हाइबन सिंग क्या मसु लौपाय लैफावनि हाइदुना मतम मतमगी ओइना क्या मियाम मरक संदोक्तुना मियामगी थाजनबिद खुदोंग चाबा लौबा क्यासु थेंनरि सागैगी नत्रगनि इमुंग अमैगी ओइबा लैथौदा पिरकपा लैपाव क्या मसु मियाम लाना संदोक्तुना लैपाक मियाम वानबा सिनबगी थवोंगसिंग सिंग सिसु अकोइना अदुमक थेंनरि असिगुंबा मियाम वाहनबगी थवोंगसिंग असि मखाताना सथबिदनबा मरी लेनबा पुनमकी मफमदा उकलना ngaknona हाइजरी हाइरि असिगुंबा लाइगी मरुमदा मसागी खुदोंग चाबा येंगलगा मियाम वाहननबा असिगुंबा थवोंगसिंग असि मखाताना सथरगलबदी उकलना तुमिना लैथोकपा तौदुना लैपाक मियाम ममांगदा पुथोक्तुना मतिक चाबा थबक लोखटकनी हाइनसु मखाताखि अतोपा पावमना लैंगांगना हक्सांगी फिबम तोंगालबसिंगदा पिरंबा डिसेबल सर्टिफिकेट चटनारोय सोसाइटी हक्सांगी फिबम तोंगालबा मियैसिंगना खंजिनबदा कानबा इन्फॉर्मेशन सिंगी मतांगना नुमिनिनिगी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अमंगसि लंगथबाल कुंजा तपोकपी बाजार लेबा स्पार्टी सोसाइटी मणिपुर की संगलेंदा लंगथबाल एसी की एमएलए करमस्याम हौदोखरे थौरमदुर हक्सांगी फिबम तोंगालबसिंगीदमा स्पोर्टिक सोसाइटी न लौरिबा थौदांग थगली ओजासिना हक्सांगी फिबम तोंगालबसिंगदा यावरिबा हाइथोय सिंथोयबसिंग अदु खांदोकपा मथौताय लोइनना मखोइना तुंगी पुंसिदा माइपाकपा मी अमम ओइना बहोनाबियो हाइखि स्पोर्ट सोसाइटी की सेक्रेटरी लैसम तोकेंद्रोन हाइ लैंगांगना हक्सांगी फिबम तोंगालबसिंगदा पिरम डिसेबल सर्टिफिकेट चटनारोय इंडिया पुंबगी ओइना हक्सांगी सिलगनी मरम अदुना लाक्लिबा ऑगस्ट 23 इराई नुमितिगी वकत मिफमगी खोंजंग संगसिनबा हौरगनी अहौबदा STDCM की एग्जीक्यूटिव कमिटी ने लुसिंगदुना थासिगी 23 अमसुंग 29 ना कैसामपार अमसुंग थांगमैबंदा मथंगसिना अयुक पुंग 13 मखाइदगी हौरगा नुंगथिल पुंग 2 मखाइ फावबा वकत मिफम फंगनी मसिगी मथक्ति इम्फाल वेस्ट अमसुंग ईस्ट की मफमसिंगदा लाउड स्पीकर सिजनदुना स्ट्रीट कॉर्नर की कैंपेन से सथगनी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की परमिट पेबियु हाइना मरी लेनब डीसी सिंगदा से थाखरे यामना थुना परमिट पिरकलगनी थाजे हाइकेनसु पाउसना पलकली अतोपा पावमन लुक की सतना कंगोन वांगमन सलमबगी दम एक्सप्लेनेशन कॉल कोखरे
Romai Naga Youth Organization Manipur RNYOM gi sana kanglon gi wangmada hanjin thabak toramagi dama amadi masagi personal oina lub asigi ming sizinarambagi dama lub asigi president Nicholas Golmaida RNYOM gi executive explanation call tawkhre suhaidi hauji koina di mem paus matang ase lusinjarage masu myam pun anobab de ngaminasi and thank you.